Biz köpünчө ушул намаз тууралуу, ажылык тууралуу, умра тууралуу, орозо тууралуу жана башка ушуга окшогон ибадаттарды соонун көп жолу айттык. Көп унуктуңуздар. Бирок ушул адам баласына дагы өзүңүзгө окшогон бир мусулман адамга жардам берүү, ошонун көйгөйүнө жардам берүү, проблемасын чечип коюу канчалык сооптуу иш экендигини көпчүлүгүбүз билбейт экенбиз, бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине карап, Алла Тааланын түшүргөн аяттарына карап көрсөк, анда биз көрөт экенбиз канчалык жакшы амал экендигини. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılat. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytat, "Qala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi. Men meşa fi haceti ahihi adallahu Allahu bi 75,000 melekin hatta yafruga fa iza fariga kutiba lahu ecru haccetin ve umretin." Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uşunday bir jakın sahabası Peygamberimiz munday dep aytты deydi. Kimde bir musulman bir tuğanının hacatında жүрсө deydi. Musulman bir tuğanının köygöyünü, bir tüyüşügün, bir problemasına jardam bereyin, oşonu bütür bereyin dep, oşonun artına жүрgөн bolsa deydi. Anda Allah Taala 75,000 perişteni ağa kölökö kılıp koyut deydi. Bir musulmandın işini bütüreyin dep, oşonun jumuşun artынан jardam berip koyun Allah üçün dep жүрө турган болсок, Allah Taala oşol jardam berip жүргөн kişinin üstüne 75,000 perişteni kölökö kıldırıp koyut eken. 75,000 perişte Allah'ın rahmatın oşol musulmanga alıp gelip turat eken. Gördüңүздөр bu? Siz bir musulman üçün hareket kılıp жатабыз. Bir musulmanın köygöyün çeşip berip koyunчu uşuga, menin kolumdan kelet eken uşuga jardam berip koyuu dep oşoga köңүл koyboyuston, aga köңүл koyup, aga vakit koygonduğunuz üçün Allah Taala oşol 75,000 perişteni sizin üstünüzge uşunday rahmat kılıp koyut eken. Kölökö kıldırıp koyut eken. Hatta yafuruga deydi. Oşol jumuştan bütkөнгө чейин sizi 75,000 perişte uşintip korup, sizge Allah'ın rahmatın jetkiriп turat eken. Gördünüz mü? Bir prezidentти, bir emeni kança adam janında özgө okşogон bir muhtaç adamlar korup жүрсө, bir musulmanın köygöyün çeşeyin dep hareket kılıp atkan musulman insandı 75,000 perişte men Allah Taala oşonu kölökölötüp, oşonu özünün rahmatına oroğulat eken.